Koveling coronavirus aboi puila in India po abang biglo. Chumay pialama cyclone, lirnging le China ram rivela buaina alo bel chabok nen. Khaukhuap puang in India ram alo fruit vezel nen. Kan buai mop chu ani bere. Heng khaukhuap te hi engang chia nge. Eng tia rom pung vak nge. Eng tia India rama lo lut nge ti ilo Bihchian ang. India rama news channel tren khata heng khaukhuap te hi Pakistan siam ani a. India rama thlaivel ei chatura an lo thon ani te an tia hei hi thil ni thailo hulhual ani Pakistan ram hian ho sabik vak lova am Prime Minister Imran Khan po a hlo chungchang media a soichuk le zeu thina a hlo tle mati deuh ni in news channel lam chuan an soi ani Pakistan hian Khaukhuap hian ron thon lo ani mi pui news channel n2 te hi min ngai mol lutuk nge anui za thlak lama akal jok ani ama sain heng Khaukhuap te hi engtia lo puang nge ti lo Bihchian ila Khaukhuap lokas anti hi khaupa ngai grasshopper le perpong cricket kan ti tenen hian inan na thui takan neya family khatan ni heng Khaukhuap te hi thaler nei lampanga an cheng deuh bera ma se khau le perpong nen danglam na an neya chu heng Khaukhuap te hian zehni an neya ni an je pakhat jok chu solitary face antia hetiang alema kan hmu ang deuh hi ani an zehni na chu gregarious face antia hetianga an chan chu khom dan in thlak danglam environmental condition wang ani an je pani na gregarious face a an na chan ber chu ruatam deuh asur wangte lei alo non wangte nim le thlai an tam thut wangte ani hetia nom hian an vunrong te po in thlakin a eng le adum deuh ten an thin ani an choi dan jong po in thlaka anril atram ma a in thilan ei tam thei jok ani an tuarte po achel sota ama a in an thlok chakin an thlok thui thei bok jok ani ti chuan an thlok po ama a in a thang lian jok ani thil pakhat mak deuh mai chu an je pakhat na tang hian an je pahnih na hian eng tiklai pun an in thlak thut theia ma se ama a karon soi kho dan environmental condition khan a zir ve angai ani hetia an je pahnih na anga an hian Khaukhuap ho chu a hu hoin an oma an thlenchina an ei du zong hnim le thlai te chu an ei cheta vek thin ani eng po an ei thei emoti mai tur ani a thlai le hnim na akung apar theilam chi te an ei thei vek ani Khaukhuap puang hian hun zau tak a cover theia Kenya rama tun kuma Khaukhuap puang kha adung kilometer somruk awang kilometer somli vela zau chu a ku pha ani a square kilometer phei chun chutila sangni zali square kilometer lai ani atelem lo khop mai kilometer khat bial chunga hian Khaukhuap pho hi veibel se chuang fe anom theinia chutani a Khaukhuap rol tam tak omte hian ni khata an eiral za borvel chu mihring sangni zanga ni khat eivel ne na in hu ani chiatna thlen na sat thei dan tur chu kan hre thiam mai ome Khaukhuap puang hian thil ti chiatna satlu tuka wang hian ramsa le ram nung zong zinga ram economic ti chena sa thei bernia soi ani a he thalaka hian kan hmu thei ome Africa ram Middle East Pakistan le India khotlang lama te hian an tambi ka heng lai bor vela hian thlale ratama heng rama te hian Khaukhuap puang chu an turna sa thei bernia soi ani tun kuma Khaukhuap lo puang hi kumsom ni pasari kaltan hulama anasa bernia soi ani a kumsa kha zakwa somko pathuma po na sa takina lo puang to ni kha man lai hu na tang to khan heng Khaukhuap puang te hi hriat tur om to a Egypt ho po khon kumsang ni zali BC vel khan aleman lo jiak to ni Bible le Muslim ho Qurana te po khon mu tur om nol maya Bible faro ram chunga Khaukhuap puang po kha kumsang kha zali BC vela thil thlengani tuna Khaukhuap puang chan nia zirmi tenan soi chu Indian Ocean tuifin riat te hi global warming kholum chuan atisa a chu chuan tui husiamin ruwa tam tak asur pha ni nan soi ni chu mai baga Africa khu chaklama khon ni kum December thlavel khan ruwa na sa takin asura tuite atilian hialani heng ram ro taka hetianga ru asur vak hian leite chu ti hnonga Khaukhuap tan chuan an je pahnih na insiam na chan thalu tukani
ti chuan February kumsang ni somnia Africa khochaklama khuan alo puang to ani ti chuan khochaklama ron in son chozel in Middle East ram Iran te Pakistan ron chozel in mei thlavel khan India rama hian an lo thleng ani mikwal duam lu tuk chu an ni lo ani Maniluka cyclone tle kha India lama thliron thowak chuan heng Khaukhuap te hi India lama anor tel ve dewa chuwang chuan India anon lut ani chumi chuni lo se chuan an thlen hi ari nom che lo ani Rajasthan Uttar Pradesh Madhya Pradesh Haryana le Delhi te hian apuang na sa hle ani engtinge heng Khaukhuap te hi kan lo dan ta kang le mi pui tam tak ngai dan le ram sang sang ti dan tlang puya chuan ran nung tha na lo pesticide a ka emo helicopter atanga phu chho emo ani ma se hei hi a thalo khopa ran nung dang ten an thi pha a mi hring tan po a thalo hle ani a thenin eco friendly pesticide mang turin an ti a ma se he tiang man hian an thi har hle thung ani a thenin ribeng cheng siam turin an ti a lo nei tu te chuan an ti na sa hle ani ma se hei hian mundanga Khaukhuap te chu kaltirin mundanga thlai te khan ei chele mei don ani Pakistan hian rem a hre khop maya lo nei tu te ne na Khaukhuap hi man ula ti chuan beka da in lokeng ula kan lo lei sakang cheu an ti a ti chuan Khaukhuap chu chicken farm ate archo tan an peta thin ani hemi idea ron nei tu te hi Mohammed Khurshid Pakistan Food Security lama thok le Har Ali Biotechnologies Pakistan Agriculture lama thok an ni a an idea hi an soi chu tir phei chuan tu man thu ta khuga khuk pui lovin nuiza thlak lama an lo ngai saka ma se thingtlang kho pakhat an han en chin na chuan tha an ti ta hle a sarkar le mi malran vulna lama po poisa tam tak an save thei pha ani ar hian Khaukhuap hi angai hle a protein tamwang ani 70% vel protein a oma ranchoa an pek ber thin soybean a hian 50% vel protein a omani lo nei tu ten poisa an dong bok ar cho thani bok Khaukhuap patlem pha bok an policy hi a fu char hle ani India ram hindu kulmu khau RSS pon Pakistan hi ngei hle ma se Khaukhuap an lo chin feldan hi chu tha an ti ve hle ani zanlama hian Khaukhuap te hi an thlok ngai lova lo nei tu te hian olsam takin an man thei ani Khaukhuap ke ji khata Pakistan cheng som ni velin an lei saka India cheng ko vel bor ani chu zangkhata mi pakhatin Pakistan cheng sang ni vel an hlo thei ani India cheng za ko vel bor ani chu Mizorama mi pakhat ni khat red let ni vel bor ani chu mi hring po hian an ei ve thina man lai Khaukhuap puang in thlai ati chiat vek thina wangin ei tur nei lo chuan Khaukhuap te hian ei thina ni Middle East ram then khata khuan restaurant ate ei tur ala oma ma se pesticide te ang kana sa thina wangin tundin huna chuan ei chu a him lo mai thei ole du tok don naila he video beng war thla ki ti chuan like le subscribe kha khonga in min lo me sakla
ti chuang ngai dani nei chuang khong ai comment ai lo comment don nia